murakoze cyane. Umwami Yesu abagirire neza. Umwami Yesu abiteho. Umwaka musha muhire. Noheli nziza kuri mwese. Abakristo bacu aho muherereye. Mwese aho muri kwisi hatandukanye. Umwami Yesu abiteho cyane. Akomeza abagirire neza. Mugire ibihe byiza bya Noheli. Aho muri hose hatandukanye. Umwami Yesu avukire mu mitima yanyu. Abafite abashitsi mu mitima babimure bagende baje kuri. Tugiye gutangira umwaka musha. Nguyu hano tugiye kuwutangizanye n'icanditswe. Tugiye kubabwira ibintu muzirinda no mwaka wose. Uyu mwaka wa 2024 20 dore ibintu uzirinda mu Kristo wacu. Umuvandimwe inshuti ya Kristo. Ibintu uzirinda ni ibi. Ibintu uzirinda ngibi hano mu Bakolosayi 2:8. Ni 2:8. Hasome natwe reka dusome hano. Abakolosayi ibintu uzirinda uyu mwaka by'ingenzi kugira ngo bizagufashe kwegera Kristo. Ni 2:8. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu. Mwirinde hatagira umuntu ubashukisha akabanyaga akoresheje ubwenge bw'isi cyangwa ubwenge bwiwe n'ibihendo by'ubusa n'ibihendo amayeri bikurikiza imihango y'abantu. Aha yagenda ye akurikiza imihango na strategy z'abantu. Iyo bahawe na basekuruzaho akarande kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'izisi. Hano hepfo bavuze ngo badakurikiza Kristo. Mama we mwirinde imyuka y'abantu n'ubwenge bw'abantu y'ibintu mwakorewe handover na basogokuruza banyu bakaba ibintu bya karande wowe nibyo ukigendana. Mwirinde bene abo bantu. Ibyo mukwiriye kureberaho gusa, uwo mukwiriye kureberaho gusa ngo ni Kristo. Niko hano hasi havuze ibyanditswe. Abantu bafite imyuka itari y'Imana bahe bakoresha bakabesha abantu. Bibiliya yavuze ngo mwirinde. Ni gute uri bari mu kuguha umukubuzo bakawukugurishaho nguje gukubura amapepi wawe imuhira? Iyo ni imyuka Bibiliya yavuze ngo mwirinde. Ni gute bari mu gufata amazi ngo bayasengeye, amazi wari kugura 30 amashiringi 30 ya hano iwanyu mutuye, ukaja kuyamwa ngo aragukiza ingwara, ukibagirwa ko Kristo abaho ari wuzukiza. Ibintu uko bimeze nguko kuzane hano. Ibintu byose byo mwikanisa byavugiwe mwikanisa, si ngombwa ngo ubyizere. Ngo yaye ngo bagiye kubapagana. Bibiliya yavuze hano ngo mwirinda ababahendesha ibihendo by'ubwenge bw'isi bw'abantu. Abantu bazanye ubwenge bw'abantu mwikanisa ngo babushitse barawubabwira, muremera muranyagika. Musome Bibiliya mwirinde bene ubwo bwenge. Uyu mwaka mwirinde ubwenge bw'abantu, mwirinde ubwenge bw'isi kandi burahari. Hari imyuka y'aba Nigeria abantu bari mu hano, hari imyuka y'aba Nigeria. Amunda akaja kugura ibishupa kugira ngo aze abone uko yerekwa abantu. Abantu bakagurisha ibishupa muri Nigeria bakabigurisha kuri bene wanyu ngo babone uko bazaza kubesha abandi iwanyu. Hano barahari. Turi Gidurayi 45 muri Kenya na Nairobi. 45 hari abanyamurenge bene wanyu bafite umwuka y'aba Nigeria yo kubesha abantu. Akabo reka tubasobanurire umwuka w'aba Nigeria ngo bari batangiye kwibaza ngo niki. Umwuka w'aba Nigeria bari mu kuja kugura umwuka kugira ngo babone uko berekwa, ariko y'abapfumu akerekwa ashobora no kwamamenya n'amashuka warayeho. Ashobora kumenya nico wariye mutasangiye. Ashobora kumenya nico uzobyara. Ariko akabona ibibazo gusa. Bazaba umwuka wa Nigeria uzubona ibibazo gusa ariko ntuzubona ibisubizo. Igisubizo ni Yesu. Ubona igisubizo ni Yesu. Ni Yesu Kristo. Hari abahungu n'abagore n'abagabo. Abahungu babaye inzerezi. Babaye Saidimira. Babaye Saidimira. Babona ibintu byatambutsa cyangwa bigiye kuba ariko batobibonera igisubizo. Mwirinde bene abo bantu. Bazababona gusa ibiri inyuma bazababona ibibazo gusa ntibabona ibisubizo. Ibisubizo bizabibona Yesu ni nawe igisubizo. Umwuka wa Nigeria. Umwuka wa Nigeria na uri iwanyu. Kayole urahari. Ukayole. Umoja muriho. Hano Kasarani hano. Kasarani hahaku. Hari abahungu aba batatu bafite imyuka y'aba Nigeria. Gidurayi tuzumwe. Kasarani haraba. Reka dushake Kayole. Dufite liste iri hano iranditse.
nusubira kugenda ubesha abantu wewe reka duhonye abakristo uri mu kugenda ukagira ngo mwikanisa naho ibintu byose byahavugiye ukagira ngo nukuri zokunda mukecu ibintu byose byavugiye ku gatuti kamerama uzugira ngo nukuri byose reka tubaho urugero aho mukecu ibuka ukuntu wageze mu murimo ugakubita ibishimbo ukabigosora ugafata ibibore ukabita ugafata ibishingwe ukabita ugafata imbuto ukajibikayo ugafata n'ibyo woteka noneho bazabishira mu mfuko bagera ni muhira abagasore bagatora timuza mubitorera ku meza timuza mufata gutyo ukatora utazubikura mu mupfuko bijya hari bikavuba mukabikuramo mukabiteka ibyo imbuto mukabibika gituma utadufata byose n'ibibore ngushire mu mupfuko ubike cyangwa uteke gituma utazubikura mu mupfuko mu nzu ngo wamushira mu safuriya yusi y'amazi n'ivy'Imana udushika nushike muhira ufite bibiri y'ijambo ry'Imana wicare uvuge ngo se bijya reverende yavuze za bindi wa musore yavuye ku gatuti umukubuzo batugurishijeho uri muno ngo gukubura amapepo uri muno ushaka ubure y'amazi batugurishijeho igihumbi ngo yo koza ibyaha ushake muno nusoma uzosanga ikiza cyoza ibyaha ari amaraso ya Yesu ufate y'amazi uyuhagiza ibirenge uyuhagiza amaguru cyangwa uyakoropesha uyashike ku gikoropo koropo usange muno nta mukubuzo wo gukubura amapepa urimo ufata ubute nawe wowe barabifashe byose ubuhambiriye mu kwizera reka twitonde itonde cyane fata ambaraje mwebwe mwarafasha gatu ibintu byose byavugiye ku gatuti mugira ngo byose ni ukuri byose muravuga ngo ni ukwizera ngo byose ngo ayi wewe mana we ngo ni ukwizera ngo reka tubyizere mubyizere wizere imyuka y'aba Nigeria y'ubucafu y'uburozi y'ubupfumu abantu bari mugenda bagapfundikanya ibintu wanze bakoresheje ubwenge bwabo ibindi bakabigura muzi ko ubunyira bari mu kugura impano bakagura impano yo kwerekwa kugira ngo aza kwerekwa namwe nyine mukama muhura ngo afite ikiyo murimo ibiyo ikiyo ngo ngwano ngo hari ikiyo bavuze ko ari side mirror rise mukecu sobanurira mukecu side mirror dore ikiyo mukecu ni ikiyo kiba ni bya biyo biba ku modoka akazi kabyo nako kureba kareba gusa inyuma imodoka ishita mugonga ta side mirror zibona imbere ni bya biyo bimeze gutya imbere zarebera muri kirake yo gusa niyo mpamvu zubona imbere nga dore bibiliya niho imbere nawe we kurashaka ngo wa musore ngo ufite ikiyo ngiki bari abasore bazobacuruza bazobadandaza niyo mpamvu muri kumenya ngo yataramiye aha mwese igitarami wanyu mukajaho umuntu ufite ikiyari imyuka y'aba Nigeria wafite umwuka y'aba Nigeria hari muri mu kwirukira bari abahungu irahari mu Bugande ibugande hari imyuka y'aba Nigeria logos uwo ni umugwa mukuru twarababwiye ngo hano muziga ibintu byinshi abashumba ngo babikuye turi maso ku bwanyu birize yabwiye sinzi wabwiye Pahoro yabwiye Timoteyo yaramubwira ngo uragira umukumbi nk'uzawubazwa turabaragiye nk'abazababazwa tubafitiye inyota turi mu gushaka amakuru hano Gidurayi umunayigeriya uhari turinze ngo asabeshe umuntu urimo nzama mufata gutya mufima mubazanire hano muhari yo gutya ugatuti mutereke ngo wewe ejo ndi hari umwana umva mukecu hari umwana wahari biriya bisabuze igisirimba aho abashumba nabo bari mu gufavoriza igisirimba kukirutisha ijambo turaje tubigeho ugafata igisirimba kabari cuheza umwanya mu ikanisa kuruta ijambo uyu mwaka tugiye kubigaho igisirimba kibe gike iminota 15 ijambo ry'Imana rizamuke muzokuzwa n'igisirimba mwebwe igisirimba ikintu kiragikuza gusa n'imfundo tudacongera imfundo nabena hakuzwa n'ibitugu bikuzwa ariko ijambo ry'Imana rizagukuza kugera ku kigero cyiza ca Kristo wozogera ku kigero cyiza ca Bafre mana we kigero cyiza ca speaker uzagera ku kigero cyiza ca speaker kigero cyiza ca mixer abakobwa bashiki bacu bari mu kuza aba Nigeria bakababesha ngo ubonye umugabo ngo ubonye iki aho imyuka y'aba Nigeria yo kubabesha umugabo uzamubona ni wizera kandi avuye kuri Yesu gusa nawe uraje ngo aba Nigeria mugende mugosore ibintu byose mufata akayungiro gangaka naka ni ijambo ry'Imana ngaka kayungiro usheburure ibizima ubibike ibipfuye
nariko mbabwira umuhungu umwe ejo bondi hari mumbe hano mu Gisirimba muzane baravyinye ahagaritse Igisirimba aho gwinte bigura ngahe baramubwira ngo majana yo muri Kenya aho yamaruruka arayifata arayivuna ayiterera hanze agira aho cyakura ngo majana 5 none bagende bagura yindi ivyo urabifashe ubishize mu ishashe ngo nukwizera ngo nukuri ngo mwami Yesu we ngo ndayishuye ayi ubucafu itorero ubu nyine aho rigeze mpe hano numve bakwiriye abadiyakoni bakwiriye kuza bazana ingubzo urugubzo nkawujya ko kuri primaire urugubzo ikanisa risigara imera nko kuri recreation umuntu abari mu byi undi mu byiwe noneho rero zana umusozo hano ngo bakabije ngo twaje kubabwira ngo ibintu byose uzumva mu ikanisa n'ahandi hose uzutahushike uzodufata kayunge ushire ku meza ushire ku munzano uvuge ngo ibi ngibi bavuze utore ama paper bag abiri paper bag ni paper bag ni ishashe zibiri uzifate ushire ibintu byose ku meza yiwanyu mukesho uvuge ngo ese ibi ngibi bavuze bijya wa mwana ariko akora bujya n'ivy'Imana mzizere uvuge ngo yaye urebe gahana urebe nahaga uzaza umenyera amakuru na urebe usange nta mukumuzi umuntu ufite amakuru y'ukuri n'uyu na icyo udasanga kitari muno ugikaburi ugitore ugishire muri paper bag imwe hari icyo usanga ari kizima ugishire mu yindi hano bijya bitari bizima ugende ubifate byose ubikaburire utunga ibizima uyu mwaka ni ibintu ibi bizane tugiye kubashishikariza kugira ngo dukore uyu mwaka hano kuri unit ikanisa ryanyu cyambere tuzasenga cyane mugende musenge cyane ngo se kuko batazabasenga reka dusenge iri jambo twatubwira bano bantu ko turabwira abantu ngo birinde umwuka mubi imyuka ubwenge bw'abantu ubwenge bw'isi manu baye gushishoza baye tondi subiramo neza gushishoza bakumva ngo se ko bataye basenga bahumuye ngo ko bahumuye guhumura n'ingabijya muzavuga ngo Yesu yavuze kuri 25 guhumiriza nukugira gute senga kandi gushishoza ntugusige gushishoza ko abantu bashishoza bafata ubwenge babushire ku gihe bashishoze mano kuko turasenga nawe senga wewe niba uzupfukama fukama je ndahagaze hano kuri unit kugira ngo urebe neza kurebega kugira ngo nkurebe utafata imyuka ya Nigeria ndi hano ndi maso ko ndakureba murahire mureke kwizera ibintu byose ngo mufate ngo muhambire ngo mwami Yesu mugende mushishoze mumenye ikibi n'iciza mutandukanye ikibi n'iciza umuntu azozaguruka kwerekwa nahaguruka gukura ibiheko ntimukaza muhumiriza witonde urebe nazozazi wawe turagufashe ma nazozazi wawe gucyayinjiye yaje gukura amashupa uzuba amaso ubwire gutya uvuge ngo reka kureba se n'icyaha uvuge ngo reka ndebe kureba se n'ugupinga oyaye ubwenge bavuze ngo mwirinde ubwenge bw'abantu ntabari mu kuvuga witonde ureba hagikuye harabari mu kubyitwaza harabari mu kubishira hano mu isi ureba handa gikuye neza kuko bari mu kubyitwaza bari mu kubizana nkuko aba Nigeria ari abantu bari muri Kenya bari no Burundi ni Bugande bari mu kubesha abantu bari hano hanze wigiyeko cawe nimba ari hano muri Kenya wigiyeko cawe ngo kibonye ngo kumupaka ngo Tanzania ngo hereza ifaranga ngo za tike alere turu bamara ukikohereza ntujeyo ukikingirana mu wawe amara iminsi 3 ukabesha ngo uvuyeyo ngo reba mu musego wamara nawe ukavyizera ukwizera ngo nuko nyine ngo ubwenge bw'abantu ibintu byose mwarabifashe murabipfundikira guke byose mwishashe mushiraho kwizera muravuga byose ngo nukwizera muremera ndore ibintu byo kwizera mu ikanisa bizana ni ijambo ry'Imana gusa ibindi byose ukwiriye guhumuruka bamaso ukareba uko bihagenda ukazuvuga ngo se uyu muntu ibavuze n'ivy'Imana ugashiramwe gutuma mutari mu gukoresha ubwenge mwarabufashe muraburambika ibintu byose mwabishize mu gisimba murahambira gutya gusa ngo poe tibukizera ibintu byose mu bantu byose muzavyizerere mu ijambo ariko apana bene wanyu nimurangiza gusenga musome ivyanditswe ntabwo muzakura mutahaye musome ivyanditswe ntabwo igisirimba ntabwo amakorari ntabwo kuramya no guhimbaza bizogukuza byonyine mvura uriya muhungu karavuga ngo kurapinga igisirimba araba pastor bazamavugiye batange ngo nukuri ngo igisirimba ngo ndagikunda ngo naje ngo ndagifana kugira ngo uryamira ijambo ajyamira ijambo sinzagukundira
uno mwaka uyu mwaka ni ugusenga ni ugusoma ibyanditswe kugira ngo ukure tugere ku kigero kizima cya Kristo. nawe uri ku kigero cyande, wowe uri ku kigero gusa, uragendera ku kigero gusa cya Soliste gusa, ngo hagiye ngo twari tugeze, ngo hagiye yarageze zana umusozo wa mbere hano. Umusozo wa mbere ku bijanye no kwirena no gushishoza, mufate ubwenge bwanyu mubishire ku gihe, mushishoza ubwavuye ku gihe, mu bugaruri, mugende mu bugarure ku gihe. Uze wicara mu ikanisa, bas ufata ikaramu n'ikaratasi umenye ngo se bino bintu uyu muntu avuye kuva ku gatuti, ese uyu muntu areretswe cyangwa nubu n'ubwenge bw'Imana bumuvugiyemo, cyangwa akoresheje ubwenge bw'abantu, akoresheje ubwenge bw'abasekuruza ngo za karande ubyange uvuge ngo we aravuze nke, uzugira ngo bijye uvuga byose ku gatuti ukabona twacecetse, uzugira ngo tuba tubyemera, uzugira ngo nemeye. Ariko none fata gutya da kamerama, fata icyo gitabo gira ntanga urugero rw'ibintu muzamukorera mu muno mu ikanisa mugashika mukabyemera. Nari ndimo ngaho urimo aho mu ikanisa kuri bari kugira gute da iwanyu gani iwanyu mu ikanisa giwanyu ngo tugiye kugira gutya twarakugaye wa mugabo we, bya bintu wakoze ni ubucafu, ibintu bimeze nk'ibyo muri kwanza, nk'umuntu wahoze umwana ngo nyina mare koza amasafuriya ngo twese ngo urutoki rumwe ngo gucya ngo zibiri ngo gucya ngo zitatu ngo niko Imana ivuze ku gatutiga we ngo zine, wanteye isoni wa munsi agwangorera isoni da kandi no mvano akabiga ngo bazabaseka nka keza nariko ngaseka nka ari kabiganje guseka umuntu yashimye guseka yakugaye wewe bitandukanya umvano nono aho yari kwagira gutya aho namureba nkabona karakora ibintu by'umwana w'imyaka 2 aho nasoha kureba ikarite yiwe nkabona ni imyaka myinshi ni mukuru kujya ariko kugira gute da uri akoze evangeliste siwe ni wa muntu uzugera mu ikanisa bakimura abantu ngo yaje ahubwo nazo zagera mu ikanisa no gusengera nyine ntakundi ngo zibiri ngo zitatu ngo zine biteye isoni, biduteye isoni hano tunaniwe kugera kugwakane kubera isoni biteye. Wewe materaniro uzose urabifashe wewe urabifashe byose urabizingazinze ngo nukuri ngo mwami Yesu we ngo reka ko Imana yavuze, niwe wavuze ko urya niwe wari kuvukoresha ubwenge bwiwe bw'isi kugira ngo abakurure ababyaza umusaruro, abashuke ga imyuka abanegeri abona hayinjiza, abarangaze muzi ko bari mu kubafata bakabanza bakabadistrere bakabakanga bakabarangaza ngo nukuri ngo hari ico mbonye ngo hari ico mukanyereza gusubiza ngo nkwereke we nibazo wagwa ngo basubiza ngo nkwereke ndukaza wemera ngo bakwereke uzuja Bibiliya niyo yatweretse byararanga nimuzo no gusenga ubu nyine 2024 emwe mukanure musenge muhumure Bibiliya senti yavuze ngo mube maso uvuga ngo kuba maso se uvuga ngo kuba maso ni gute ni umutima naya amajishaye wewe ngo mwami we ngo nukuri ngo tugire gutya wante isoni da ese wemeye gute ko bakugira evangeliste wakoresha imyuka y'abantu umuntu mugenda akagura amazi ya 30 cyangwa ajya iwanyu akayakugurishaho 1000 cyangwa 500 umenye ko ari ibyashara umenye ko ari ibyashara ko ari iduka wowe ukamuvuga ngo yengo ngo azasenga amazi si Yesu si amazi y'ubugingo reka tubasezere tubabwire ngo mwirinde imyuka mushishoze ibintu byose mureke kubihambara ibintu byose mubimese mugende mufate urwembe mushanyura ishashe mwashizemo ibintu byose mubishire hagaragara musese iki ni ic'Imana ukibike iki ni ic'imyuka y'aba Nigeria ugite ubu n'ubwenge bw'abantu ubute ubu n'ubwenge bw'Imana ububike mu mutima. Imana ibafashe kandi bagirire neza neza mugira amahoro n'ibihe byiza. Imana yari